Balapan internasional di Pertamina Mandalika International Street Circuit cara pancoran metatakan batu liu ane man kretesan singje di Lombok dogenan nganti ke Bali masih man kretesane. Jani Tuxedo Studio Bali man orderan tundi nengai trofi khusus anggo juara balapan internasional di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Founder Tuxedo Studio Bali Puji Handoko nuturang, ia subeng ngedengang telulas desain tropi teken panitia Mandalika Grand Prix Association. Cuma abesik desainnya ane pilih. Tropi ini manggo aji aluminium, aja stainless steel, yengai 28 tropi, rinciannya roras tropi anggone di Asia Talent Cup 2021, kutus tropi anggone World Super Sport 2021, ajak kutus tropi anggone World Superbike 2021. Handoko demen pilih ngai tropi kejuaraan dunia. Ia apange bange kesempatan ngai nang tropi MotoGP. Ketua MPR RI Bambang Susatyo ngaku demen ken seniman Bali ane karyane luar biasa. Maimboh tropine ane gaine langsung sing nganggo mesin. Lakar mekelo ingetange ajak juarane. Tim Bali Express ngelaporang.